27 along arnikang samabirta thanbang samibrismai disopi nonbirta thepipen arjitha BJP klembang phu Stephan phangcho che patirpi ponsi di rongkimi DPC kuki arong along electoral voters Aphuthak cheroktok amai ke padoda Pini There Cicloni Pai Sirkep Arnili Thota BJP klembang phu Stephan phangcho che patirpi ponsi di rongkimi DPC kuki arong Kelvin English School along Jasimet non kiturmi ariso ejangatum water list along amen kache thabdunang je Aphuthak cheroktok amai kangni dam abirta nangle Democracy adet alongki rat henlo jakong ki thinai rara jakong pensi ningke hangkachari abangphu abangphia phan pasun un parlu un lasi bangso jakong rara tum kachinia kinangsot karbia rat penjenglok inglonga khaya tumke jasimet lake thurmi auwe atum ningkan cleaner cap crazier cap arta playing at aphita electoral voter list along amen ka wetum du pik pik lasi bangso Aphuthak rongarara tum kapachirok tok jia phan phangcho sang hopen arong awareness program pidodam rongarara tumta chethak jamjera eklaivet pen KCCM Dr. Tuyam Ronghang ke Japon asor karalong dodun vedra rongroop arlo kapaching thura saemo do anta isi pen claim dampon bomlo nang puta rongarada phan phangcho sang hopen paritika Halapur rongarada tum setame rongkimi DPC kukia rongalong towar street light lapen community hall hai hui akenang sot lasi kacharia tum kipijia phan pherangkia theno lam thenang chepaklang dun news text report B News 7 nonbirtang tonpen arjitha কলেজ পেনশন হোক আৰু এটো হ্যান্ডিক্যাপ পইচা হোক জি হোক আমি তো নাপাই বেলেগ মানুহ এই ইউপি বিহাৰ পৰা আহিলে এটো একদিন ini nanti tum nada kopi ate pi kan tansi nada nei na pada kan nil tum ke kedam tang ta nang than tang lo mane tarik ho pensi nil tum pang cheng la so awareness program kedeng pon bangke pini bangke Kelvin English School rongkimi ward number 11 long sini tum mai kangni Azir dinglan pen atum nang chopha recipe banil tum la Kelvin School school ahem long sin tum mai kangni aso mai kangni athe pi bangke la hello lasi kedam tang ta alang tum ta memorandum chipidun pu nang chethan lo lasi alang tum ke meeting kangni pustame kangni thai ve lasi committee hall la pen ke street light la pen la towar ka cheleng bang sung pik lasi la son thom kedam tang ka the bayong lo lumbajong interaction CM interaction program hotame chipidun lo polo lasi aku alang tum ajar dinglan pen nang hang lo lasi nil tum nang humri lo lasi nil tum ke kedam tang ta la voter ka ve tum phanta voter ake jai pen selamji ta pen tum non la CM sir alang li interaction program dam bom pen ke development Aphuthak alang li kam claim bom lasi eson pen ke claim ta paklang long bom lo kadok veta theklong prong lo to war pen dang lok ason a development bangge CM sir claim bom lo lasi halaso ke claim along ni tum ta lan so se kelong pe jia phan eson peneson nikani siang bong kelong pe dia phan sin tum awareness ke do bangke la helo lasi tum along ka prek a party long ka jamje dasi ek clivet e pengvet ke doi pen aso a party CM sir kachari la pen ke district president rolling killing a ke hai dak BJP kachari laso party lan so se ka pang tang dunji apansi nil tum laso awareness program bangge lumbajong angkang bangge dambom ji jujetik bangke bang nang ke hang ting a PS area tinta asin tum akemang bang la hello mon nam Sheikhulin Haukip DPC গাঁও ডিফু আমি আজি ইন্টারেকশন বা আজি আমার ফাংচো স্টেফেন ফাংচো সাহেব অহা কাৰণে আমি বহুত ভাল লাগিছে আৰু তেখেতৰ ওপৰত আমি ধন্যবাদ দিম আজি আমাৰ বস্তি সমস্যাবিলাক আমি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল আমাৰ বস্তি সমস্যাটো 1 নম্বৰ হ'ল কমিউনিটি হল 2 নম্বৰ হ'ল ৰাস্তা 3 নম্বৰ হ'ল ষ্ট্ৰীট লাইট আমি তেখেতৰ লগত আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু কমিউনিটি হলো নাই বহুত দিনৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু CM ইন্টাৰেকশন প্ৰগ্ৰামতো আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আৰু হেতু কিমান লোকে আগবাঢ়িছে বাৰা নাই হেতু আমি ক'ব পৰা নাই আমি আশা কৰিছোঁ এইবিলাক যেটো আমাৰ সমস্যাবিলাক আমি পাম বুলি আমাৰ যেটো চৰকাৰে এইটো চৰকাৰ লগত আমি আছো এইটো চৰকাৰে আমি আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইমানতে মই সামৰিলোঁ পিনিবেৰটা লানসিং টনি কগলা দমি থাকমি কুৰবাংথু কাৰ্ডন